Tunataka kuchukua nafasi hii kushukuru Mungu sana kwa sababu Mungu ametusaidia leo. Lead all our services, tumeongoza services zetu za Kiswahili ya English, na sasa kwa wakati huu tunajiandaa kwa sababu ya Kikuyu service. Kwa hivyo ninawakaribisha nyinyi wote, wale ambao wanatutazama nyumbani na wale ambao wako hapa kanisani, tunasaidiana nao, the media team, the leadership of the church. Mungu awabariki sana. Kwa hivyo tutafungua na maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu ya hii siku ya ajabu sana. Siku ambayo Mungu ni siku ya kucelebrate our fathers, ambaye Mungu wamekuwa wakisupport, wamekuwa wakisimamisha mafamilia. Mungu wamekuwa wakiwalk the journey ya kutafuta school fees ya watoto, wamekuwa wakifanya kazi zingine ngumu. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya siku hii ya leo. Uwe pamoja nasi Mungu, tubariki. Tunaalika Roho wako Mtakatifu iweze kuwa pamoja nasi. Uwe pamoja na Teacher Grace akilidi service. Uwe pamoja na mimi na lay leaders wakati ambapo tuna participate kwa hii service. Mungu uwe pamoja na praise and worship, ya kwamba Mungu wabariki, ya kwamba uweze ku clear their throats, oh God. Uwe pamoja na media team and especially Mweredi ambaye ako in the head, akiendelea ku control, ku make sure kwamba tumeweza kupata streaming vizuri, na wale wengine wote ambao wana participate. Mungu wetu wa mbinguni, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Happy Father's Day. Happy Father's Day. This is a very great day. Mungu ametubariki. Karibu Teacher Grace. Amen. Praise God. Amen. Nitakuwa biyana rebona baidano nikushemanetie. Neto semanetie ukonyo maya ugo manena idue mwadhani gai weto tota nyeteneke habere yako neto igwena tonyite deto shakutega nikyo totonyete atito godhaide na tuporewe ya wito wegayo tuohere totiagereirwo tokoina merere nitogoshanoka mono niwe gai monene ithe wito mwega otoigwigwereda turathime ithuothe nitwagothaitha. Kwambia gucokora kwa rucini thara karatathi namba 2 thara eno nguru ningukira thie kuri awa ngamwire atiri awa ninjihitie iguru ona kuri we ndiagereirwo ni gucoka gwitwo muruguo ringi ndugu ciakwa iria nyenda muno thiini wa ibuku riria ria Ngai nitukwirwo handu haingi ati twimenyagirire mehia maitu maingi na mawaganu maitu tumoimburage na ati tutikamagwikire kana tumahithe Ngai mwene hinya wothe ithe witu wa iguru. No ni wega tumoimburage na ngoro horeri cienyihitie na ningi na ngoro iria iheraga na imurumagirira nigetha tuone kuoherwo mehia macio maitu ni undu wa utugi wake ona ni undu wa tha ciake itangigereka. Ona kungituika ati ni kwagireire tumburagire Ngai mehia maitu twinyihitie hindi ciothe, no makiria ni kwagireire twikage uu hindi ria tunganite na tukagomana hamwe kumugatha ni undu wa maundu maria mega tugwatite moimite moko make na kumugosha muno o ta uria twagirwo ni gwika na guthikiriria uhoro wake mutheru muno na ningi kumuhoya maundu maria tubatairio nimo ni undu wa miri itu ona ni undu wa maroho maitu. Ni undu ucio ndamuthaitha muno inyuĩ othe muri haha na aria muri mucii tuge mohoro maya na ngoro theru na migambo mihoreri nigetha mahoya maitu makinye giti kia unene kia Ngai o iguru. Nituge uu: ithe witu
ithe witũ mwene hinya wothe na ningĩ wĩ tha mũno, nĩ kwĩtia twĩtĩtie njĩra yaku tũgatũrũra ta mbũri ciũrĩte. Nĩ tũrũmĩrĩire mũno maũndũ ma ngoro citũ ona merirĩria macio. Nĩ tũhĩtie maathani maku matheru, tũtiĩkĩte maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka na nĩ twĩkĩte marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka, na ngoro citũ itirĩ na handũ itarwarĩte. No rĩrĩ Mwathani, tũiguĩre tha ithuĩ ehia nyamarĩku, ngaikĩrĩra mekumbũra mehia mao arĩa maheretio ũcokio kũrĩ we, o ta ũrĩa werire andũ na ũhoro wa Kristo Jesũ Mwathani witũ. Na ningĩ ithe witũ wĩ tha mũno tondũ wake, ĩtĩkĩra gũtũma atĩ thutha ũyũ tũtũũre tũkũrũmĩrĩire na tũrĩ athingu na tũrĩ ahoreri, nĩguo rĩĩtwa rĩaku rĩamũre rĩgocagwo. Amen. Ngai mwene hinya wothe ithe wa Mwathani witũ Jesũ Kristo, ũrĩa ũtenda mũno mwĩhia kwe no makĩria ndatige waganu wake na tũrĩ muoyo, na ningĩ ũrĩa waheire ndungata ciake hinya na wathani nĩgetha imenyithie na ciere andũ ake arĩa maherete nĩmokĩrĩrwo mehia mao na mahererwo. Nĩokire akĩĩra na akĩeheria mehia ma andũ arĩa othe maheraga nama, na ningĩ arĩa metegagia mũburo wake mwega mũtheru matarĩ na mathangania. Nĩ ũndũ ũcio nĩtũmũthaithie atũme twehere nama na tũhe Roho wake mũtheru nĩgetha maũndũ marĩa tũgwĩka hĩndĩ ĩno mamũkenie, na ningĩ atume mĩthiĩre itũ ya matukũ maitũ marĩa matigarĩtwo gemagĩrĩru na metheru, nĩgetha matukũ maitũ mathira tũkona gũkena gũtagathira. Nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, mũthamaki waku ũke, o ũrĩa wendete we. Nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ cia gũtũigana na ũtũhere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia, ndũgatũtware magerio-inĩ, no kũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Mwathani tumũra iromo citũ na tũnua twitũ tũnene kũgocwo gwaku. Ngai hiũha gũtũhonokia, Mwathani hiũha ũtũteithie. Ithe witũ arogocwo, ona Mũriũ ona Roho Mũtheru, o ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria na ũrĩa gũtariĩ rĩu na ũrĩa gwatuĩka hingo ciothe tene na tene. Amen. Gocai Mwathani, rĩĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Tũikare thĩ tũigue ithomo. Praise and worship kwanza wakuja watuimbie wimbo moja and then alafu tupewe somo. Hallelujah. God is good and all the time. God is good. Bwana asifiwe. Amen. Tukenete rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa Ngai, na rekei tũnyitanĩre kũu mĩciĩ-inĩ twambararie Jehova nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Twĩna ngatho nĩ ũndũ wa muoyo nĩ wĩkĩte, ona ningĩ ũgima wa mwĩrĩ nĩ wĩkĩte, wega nĩ twauga wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire, na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe nĩ wĩkĩte. Twĩna ngatho nĩ ũndũ wa muoyo nĩ wĩkĩte, ona ningĩ ũgima wa mwĩrĩ nĩ wĩkĩte, wega nĩ twauga wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire, na
so much. Tupewe reading. Nĩ tũgũthoma ithomo rĩrĩa rĩratongoria na rĩkuoneka kuma wa ibuku rĩa Luka mũrango wa 15 kwambĩrĩria mũhari wa 11 nginya mũhari wa 32. Luke chapter 15 from verse 11 to the end. Agĩcoka akiuga atĩrĩ, mũndũ ũmwe arĩ na ariũ erĩ, nake ũrĩa mũnyinyi akĩĩra ithe atĩrĩ, awa, ngaĩra indo o iria ingĩgatuĩka ciakwa. Nake ithe akĩmagayania indo ciake ciothe, na matukũ manyinyi mathira, mũriũ ũcio mũnyinyi akĩũngania indo ciake ciothe, akĩgwata njĩra, agĩthiĩ bũrũri warĩ kũraya, agĩitanga indo ciake ciothe kũu na mĩtũrĩre ya ũmaramari. Nake anina indo ciake ciothe, gũkĩgĩa ng'aragu nene mũno bũrũri ũcio. Nake agĩitĩka kũhũta na gũthĩĩna, agĩthiĩ akĩiguithania na mũndũ wa bũrũri ũcio. Nake mũndũ ũcio akĩmũrekia akarĩithie ngũrwe gĩthaka-inĩ gĩake. Nake nĩendaga mũno kwĩhũũnia na makoro ma maciaro ma mũtĩ wa mũkarabi, marĩa marĩagwo nĩ ngũrwe, na gũtirĩ mũndũ wamũheire kĩndũ. Na rĩrĩa ecokerire, akiuga atĩrĩ, nĩ ndungata cigana atĩa cia awa irĩ na irio cia gũcigana na igatigara, na niĩ nĩngũkwĩra gũkũ nĩ ng'aragu. Nĩngũkĩra thiĩ kũrĩ awa, ngamwĩre atĩrĩ, awa, nĩnjĩhĩtie igũrũ ona ngakwĩhia we, ndiagĩrĩirwo nĩ gũcoka gwĩtagwo mũrũguo. Ndua ta ndungata ĩmwe yaku. Nake agĩũkĩra agĩthiĩ kũrĩ ithe. No rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa arĩ o haraya, ithe akĩmuona akĩringwo nĩ tha, akĩhanyũka akĩmũhĩmbĩria ngingo, akĩmũmumunya mũno. Nake mũriũ akĩmwĩra atĩrĩ, awa, nĩnjĩhĩtie igũrũ ona ngakwĩhia we, na ndiagĩrĩirwo nĩ gũcoka gwĩtagwo mũrũguo. No ithe akĩĩra ngombo ciake atĩrĩ, thiĩi narua, mũgĩĩre nguo iria njega, mũmũhumbe na mũmwĩkĩre gĩcũhĩ kĩara na iratũ magũrũ. Ningĩ mũcoke mũrehe njaũ ya gĩcegũ ĩrĩa noru, mũmĩthĩnje, tũrĩe na tũcanjamũke. Nĩgũkorwo mũriũ ũyũ wakwa ararĩ mũkuũ na nĩ mũriũku, ningĩ nĩarorĩte na nĩacokete kuoneka. Nao magĩitĩka gũcanjamũka. Na rĩrĩ, mũriũ ũrĩa mũkũrũ atindĩte mũgũnda, na rĩrĩa ainũkaga akuhĩrĩria nyũmba-rĩ, akĩigua mĩtũrirũ ĩkĩhuhwo, gũkĩinagwo rwĩmbo. Agĩgĩĩta ndungata ĩmwe ya mũciĩ, akĩmĩũria gĩtũmi kĩa maũndũ macio. Nayo ĩkĩmwĩra atĩrĩ, mũrũ wa nyũkwa nĩokĩte, nake thoguo nĩathĩnjĩte njaũ ya gĩcegũ ĩrĩa noru, nĩ ũndũ nĩamũcokerera arĩ mũgima. Nake akĩrakara, akĩrega gũtonya nyũmba. Ĩndĩ ithe akiuma nja akĩmũthaitha atonye. Nowe agĩcokia akĩĩra ithe atĩrĩ, rĩu-rĩ, ndanakũrutĩra wĩra mĩaka mĩingĩ, na niĩ ndirĩ ndagarara rĩathani rĩaku o rĩothe. No rĩrĩ, no ndũrĩ wahe ona kori, tũthĩnje tũcanjamũke na arata akwa. No rĩrĩ, mũrũguo oka, ũcio waninire indo ciaku ciothe na akamaraya, nĩwamũthĩnjĩra njaũ ya gĩcegũ ĩrĩa noru. Nake ithe akĩmwĩra atĩrĩ, mũrũ wakwa, we nĩũtũũraga na niĩ hĩndĩ ciothe, nacio indo iria ciothe ndĩ nacio nĩ ciaku. No rĩrĩ, nĩ kwagĩrĩire tũcanjamũke na tũkene, nĩgũkorwo ũcio mũrũ wa nyũkwa ararĩ mũkuũ na nĩ mũriũku, ningĩ nĩarorĩte,
na nĩ acokete kuoneka. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Nĩ ngatho kũrĩ Ngai. So thank you so much. Nachukua nafasi ambayo tumekuja kwa siku hii ya leo, na wale ambao wanatuangalia nyumbani. Tungetaka kuchukua nafasi hii kuwakaribisha nyinyi wote. Mungu aweze kuwa pamoja na nyinyi. Kuna documentary ambayo tumetengeneza ambayo itakuwa ikitusaidia kwa ile ministry ambayo tuko nayo, and especially kwa sababu ya a very special ministry ya kushughulikia watu. Mnajua kwamba kwa family ya St. John's Parish imekuwa moroto kuona kwamba exactly how do we give back to the community, how do we support wale ambao wako in need. Na kwa hivyo kwa wakati huu, before nialike vice chairman, nitamwalika kwanza Omondi atuonyeshe hiyo document, ndio hata vice chairman wakati anaamuka aweze kujua exactly how the documentary vile inakaa, and then alafu ile ndipo sasa aweze kusema jambo moja ama mawili. Kwa hivyo tutaanza na documentary and then alafu nitamuita vice. So maybe wale kwa computer wata display and then alafu ile ndipo sasa tuweze kuona. Asante sana Yesu. Okay. Because of the commitment to provide psychological support and well-being of the family unit, in the past few months, St. John's Momuto, under the stewardship of the church vicar Reverend Tino, in partnership with well-wishes and guidance from the diocese bishop, has been running a counseling and feeding program called The Caregiver. I started volunteering in the church as a Sunday school teacher, sweeping the church, and then in the midst of all that, I felt the call to follow Christ, get into full-time ministry. We are able to stream our services. On Sunday, we do about 5 services because we do Sunday school, we do teens service, and then we do the Swahili service, English service, and the Kikuyu service. On Sunday, we do 5 services. Fortunately, when the corona case was announced in Kenya, all of us have been affected. So to know what is going on in lives is to call the cell group representatives, the people who are with the people down there on the grassroots, to know exactly what is going on. And that is the way that we can get the information. And then we chip in, we get in to know exactly who needs to be taken to hospital, who needs food, who needs clothes, who needs guidance and counseling, who needs all those kinds of needs. So that's the only way that we can be able to know the needs. Joblessness is going high every single day. Depression, people are getting depressed. We have people who have been laid off, so they are staying at homes. And so they are in those homes, they rent, and they are expected to pay the end of the month. There are situations whereby they go to their landlord to ask for food, and their landlord is asking for rent. If people know about ACK St. John's Momuto, it's usually because of one or 3 things. 1. The architecture and serene environment. 2. Creating mentors and servant leaders. 3. Empowering the less fortunate in the society. In the church, we have four cell groups. We had a parish council, and we decided that we were going to feed families. So after us agreeing about it, then we looked for some money in our church account, and we bought some food, and we fed about 80 families in a community of more than 500, 600 families.
We reach out to people, and that is what we did. We reached out to people, we started talking to them, and so far they have done a very great job. Like, we have a neighborhood here, saying it's called the New Little and they have done a number of fundraisings. We came into agreement that we are going out to distribute this food on Friday, and then after Friday, coming month, we are going to have another lot coming in. They like sharing what they have, and so that has made this community to what it is today. Because even in the midst of the challenges that we are having, people are not dying of hunger because at least they can be able to share what they have. It is something that is going to be ongoing. So in 3 months, we are going to feed more than 200 families, because it's something that the community is doing, the larger community is doing, and also the church through the collection, through the money that we get through collection and tithes and thanksgiving offerings. We remove some a certain percentage, and it will go to helping the needy. How can what we do here help you love, serve, bless, and inspire hope to that person who feels like all hope is gone? My office is reaching out to those who have to help those who don't have. We have a pay bill number, and then once you give through the pay bill, you just go to the M-Pesa, and then you go to buy goods, and then you click pay bill, and then in the account section, you just indicate that it is food donation, because all the money they go directly to the church account. So when you indicate that it is food donation, then we just withdraw that money, and then it will go to a food fund, because we have already established an account for that. For our international friends who probably they don't have M-Pesa, just shoot us an email, and then we give you instructions on how you can do your donation. Natulenge, God bless you as you purpose to give. In the spirit of excellence, for God loves a cheerful giver. May the practices we do here be practices you can do in whatever small way that you can, wholeheartedly. The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me in green pastures. And even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall not fear, for thy rod and staff leads me. Be the caregiver. Yeah, so thank you so much. Hiyo ndio tool ambayo tutajaribu kufanya ili ndiposa tuweze kumobilize. So Vice, ngoja tuambia kama tumefanya kazi mzuri on behalf of the St. John's family. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Mafava mothe ma parish, ma dinary, ma archdeaconry ito, ona ma diocese. Today is Father's Day. Tugucokeria Ngai ngatho muno ni undu wa gutugitira kuma kwi COVID-19, na no eguthi na mbere na gutugitira. Na wa mwanya muno ni undu wa kuhe vika wito a very special strength ni undu wa guthi na mbere na kuoya bendera ya St. John's na iguru. Ni tukoretwo na uhoro ucio wa CSR, corporate social responsibility, na akoretwo akimitwarithia na njira ya mwanya muno, na ni aracokia ngatho muno, kana ni turacokia ngatho muno as a team ni undu wa uria muthiete na mbere na gutu support. Ona korwo kanitha ti hingure kwoguo tutironana, but we are very hopeful kanitha ni ikuhingurwo very soon na twanjie gu congregate o ta mbere. Undu ucio ungi ni ati documentary iria tukuraunchaga umuthi ni ya ku make appeal inywe mwi mucie na andu a wendi mwega mathie na mbere na gucerera mutungatiri, kumuhe support financial, material
na kiria na kumuhe hope ya gutwarithia uhoro uyu na mbere. Wakwa nduma muingi uma wa ku launch the documentary na ndimwire Ngai ena hinya na no eguthi na mbere na gutugitira na gutumiriria na twacoka kuhingurirwo kanitha tondu we are very hopeful ni kuhingurwo guhopu tuguka twina momentum ire yagiriire. Ngai amwike wega na muthi na mbere na gutu support. Asanteni sana. Thank you so much. So Vice, utasimama tu hapa, Omondi kuja. Then alafu hatuwezi kumhug, hatuwezi salimiana na mikono, lakini tutamfanyia tu hivi vile siku hizi watu wanafanyiwa. Bless you. So acha piga magoti alafu niweze kumwombea. Mareka makuenga makegagya muno jira shaku shaudhigo nawe hoke kumoige ojekago mageganya na totehagya naken derireria gogotokya hanane nawe wegaimo intamode ogone gone jae weidawa komoromo nawe nye jotereire dakone Mwenyezi Mungu ishie milele. Wakati ambapo ulimleta huyu malaika kwa hii kanisa, mtu ambaye tuliconnect na akaweza kuja with a very huge concern ya kufikiria kwa sababu ya zile issues ambayo inakuaga kwa hii community. Na wakati Mungu aliweza kujoin kwa hii kanisa, then kukakuwa na this outbreak ya corona, na amekuwa akitusaidia and especially kwa sababu ya kusaidia children's department pamoja na zile kazi zingine technical ambayo imekuwa ikifanyika akisaidiana na media team. Na Mungu kwa siku hii leo ametusaidia sana kwa sababu ya documentary ambayo itakuwa ikitumika locally and internationally. Oh God, ninaomba katika jina la Yesu Kristo ya kwamba huyu kijana asiwahi pungukiwa na chochote, ya kwamba Mungu ile vision ambayo umempatia na ile gift ambayo Mungu umempatia iweze kumsaidia yeye na iweze kusaidia the body of Christ. Na sasa Mungu vile umemleta under the heart of our ministry, oh God, ya kwamba Mungu kwa ile unyenyekevu huyu kijana ako nayo, ya kwamba Mungu asiwahi pungukiwa na chochote, na umbariki Mungu na umpatie kibali wakati ameachana na watu wao mbali kabisa. Asiwahi feel ya kwamba ako lonely, aweze kufeel ya kwamba uko katikati ya watu ambao ni watu wa Mungu na watu ambao wanampenda. Na sasa Omondi tunakuweka kwa mikono ya Mungu ambaye anaweza kubariki na anaweza kuinua. And we declare blessings upon your life. Na tunasema kwamba prosperity is going to be your portion. Na ninakubless kama mchungaji wako katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Na sasa kwa ile license ambayo nimepewa na the Right Reverend Charles Moturi, nina launch the caregiver program in this parish ya kushughulikia watu ambao wako na mahitaji na wako na njaa na wale wengine wako na mahitaji. And I launch this program in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you so much. God bless you so much. Asante. God bless you so much. Nitamuuliza Teacher Grace atuongoze kwa hiyo section ya wĩtĩkio wa atũmwo. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Nĩ tũkũrũgama ithuothe tũrore mũtharaba na nĩgetha tuge maũndũ marĩa twĩtĩkĩtie na wĩtĩkio wa atũmwo. Nĩnjĩtĩkĩtie Ngai Ithe mwene hinya wothe, Mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe, Mwathani witũ, waciarwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, wagire hau nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akinyarwo hĩndĩ ya Pontio Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa ngoma. Mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ, na rũĩ kairĩ guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai Ithe mwene hinya wothe.
nĩ akauma kuo oke gũkũ acirithĩre memona arĩa makuĩte, na ningĩ njĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, naguo kanitha mũtheru mũkathoriko, naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru, nakuo kũherwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo muoyo ũtagathira. Amen. Mwathani aroikara na inyuĩ, Na ikare na ngoro yaku. nĩ tũhoe. Mwathani tũiguĩre tha, Kristo tũiguĩre tha, Mwathani tũiguĩre tha. Mwathani onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ, na ũtũhe ũhonokio waku. Mwathani rathima athani aitũ, Tũthikagĩrĩria nĩ ũndũ wa tha ciaku hĩndĩ ĩrĩa tũgũkũhoya, humbĩra na ũthingu ndungata ciaku. na ũkenie andũ aku athure. Mwathani honokia andũ aku, Rathima aramati aku, Mwathani ũtũhe thayũ matukũ maitũ. nĩ ũndũ gũtirĩ ũngĩ wa gũtũhũranĩra nowe Ngai, Ngai theria ngoro citũ thĩinĩ witũ. na ndũkarute Roho waku Mũtheru kũrĩ ithuĩ. Namo mahinda maya nĩ ngũria Lady Jane atũtware mbere ya Ngai na thara ya mũthenya wa ũmũthĩ. Thara ya ũmũthĩ nĩ page 54. Nĩ mũthenya wa kiumia wa kerĩ thutha wa ũtatũ. Mwathani we ũtagaga gũteithia na gwatha andũ arĩa ũreraga magwĩtigĩrĩte, makũrũmĩrĩire na makwendete, tũikarie twagũthaitha na gũikarania kũrĩa kwega gwaku, na ũtũme atĩ twĩtigagĩre na tũkwendage hingo ciothe, rĩĩtwa rĩaku rĩamũre, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Mahinda maya nĩ ngwĩta praise and worship, na nĩgetha matũhe worship songs tũhote kũririkana fathers, tondũ mũthenya mũthenya wa fathers, na Lady Jane no ũgũcoka rĩngĩ na nĩgetha ũtũhoere mahoya macio. Praise and worship, no mũtũhe praise igĩrĩ na worship. Nĩngwaria ũhoro wa wendo, wendo ũyũ nyendetwo nĩ Jesũ, ũtarĩ mũrugũria nĩ mũndũ, nĩ wendo wa magegania. Ngoro yakwa nĩrakena, ngoro yakwa ĩgatumatuma, ngoro yakwa ĩkaigua wega, we nowe wiki ngũinamĩrĩra, we nowe wiki mũnene wa ita, ndakwambararia ĩni na ndakũgoca, gũtirĩ wako hanana na Jesũ, gũtirĩ wako hanana nawe, gũtirĩ wako hanana na Jesũ, gũtirĩ wako hanana nawe, wewe mũnene, wewe mũnene, wewe mũnene, gũtirĩ wako hanana nawe, gũtirĩ wako igananio na Jesũ, gũtirĩ wako igananio nawe, gũtirĩ wako igananio na Jesũ, gũtirĩ wako igananio nawe, twakwambararia, 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 gũtirĩ wako igananio nake, twagũtũgĩria, 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 gũtirĩ wako hanania nawe, hakuna wako fanana na Yesu, hakuna wako fanana nawe, hakuna wako fanana na Yesu, hakuna wako fanana nawe, wewe waweza, wewe waweza,
Jehova Ngai we ũtũraga muoyo gũtirĩ ũndũ ũtahotaga ona ũmwe. Marĩa matahotekekaga nĩ mũndũ nĩ mahotekekaga nĩwe ithe witũ wa igũrũ. Na nĩkĩo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũrambararia rĩtwa rĩaku ithe witũ na tũkwĩra nĩ wagĩrĩire. Nĩ ũndũ nĩ wagĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe. Nĩamu maũndũ mothe magĩkĩka ithe witũ we nĩwe ũkoragwo ũheanĩte rũtha wa mũthingu. Na nĩkĩo Baba tũrakwĩra nĩ wega nĩ tũgũtũhe rũtha gũka thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ gĩtanĩtio nawe mũthamaki mwega, nĩgetha tũkũgoce Mwathani na tũgathe rĩtwa rĩaku Baba. Nĩ tũrakwĩra nĩ wega nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa muoyo kĩrĩa ũtũhete Ngai. Nĩ tũĩ nĩ kũrĩ aingĩ Baba mangĩendete gũkorwo ho na matirĩ ho Mwathani mwega. Tũkaririkana aingĩ arwaru aitũ me mathibitarĩ-inĩ Baba, angĩ ona matiremenya na angĩ nĩ thakame marongererwo na maĩ wa mũthingu. Twagũthaitha wĩtĩkĩre kũmaririkana Baba na woe ngatho citũ ithuĩ twĩ na hinya wa mwĩrĩ mũthamaki mwega. Baba mwega nĩ tũrakwĩra nĩ thank you nĩ ũndũ wa famĩlĩ iria ũtũhete mũthamaki. Baba mwega mĩciĩ itũ Jehova Ngai kwĩna athuri na kwĩna atumia na kwĩna ciana mũthamaki. Baba mwega nĩ tũragũcokeria ngatho na tũgakwĩra nĩ wega. Tũgakwĩra nĩ wega nĩ ũndũ wa athuri arĩa ũheanĩte mĩciĩ ĩyo mũthamaki mwega. Arĩa tũraririkana wĩra wao mũnene Mwathani marutaga thĩinĩ wa mĩciĩ ĩyo Baba. Nĩamu ti itherũ arĩa mekuo aingĩ nĩ maprovidaga for their families Mwathani. Baba mwega ona makamahe security Jehova Ngai. Ti itherũ Jehova Ngai na hĩndĩ ĩrĩa mũthuri e mũciĩ na hĩndĩ ĩrĩa eiguĩte Jehova Ngai tũkagĩa na gĩkeno Mwathani. Na nĩkĩo ihinda-inĩ rĩrĩ Jehova Ngai ndĩramambararia moko-inĩ maku Ngai. Na nĩgetha Jehova Ngai ũmahe hinya, ũmahe ũgĩ Jehova Ngai, ona ũmahe gũkirĩrĩrio na ũmahe thayũ mũthamaki mwega. Na nĩgetha famĩlĩ ciao ikenage mahinda me mothe, hĩndĩ ĩrĩa Baba mekuona fathers acio me mĩciĩ me akindĩrĩku Ngai. Jehova Ngai tũgĩkũhoyaga nĩ ũndũ wa arĩa angĩ mũthamaki mwega mohetwo cioho-inĩ itiganĩte, iria itagĩrĩire na iria itagocithagia we ithe wa itũ wa igũrũ. Ihinda rĩrĩ Baba na wathuri acio nĩ tũramohorithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi, ũrĩa Jehova Ngai gũtarĩ ona ũndũ ona ũmwe aremagwo Baba. Jehova Ngai nĩ tũraririkana athuri othe a kanitha ũyũ witũ Mwathani, o harĩa marĩ mũthamaki mwega acio me mĩciĩ ona arĩa angĩ twĩ nao haha. Mahe hinya Jehova Ngai wa gũtungata Mwathani ona gũtungata famĩlĩ icio ciao Mwathani. Nĩamu kĩrĩa ithuothe twĩriragĩria nĩ gũkanagaĩrwo muoyo ũcio wa tene na tene. Ũcio watwĩrĩire nĩ ũgatũhe. Twagũthaitha ũtũhe ũgitĩri waku Ngai, nĩ ũndũ ithuĩ ona tũngĩgeria kwĩgitĩra tũtingĩhota Mwathani. No twandĩke andũ a gũtũgitĩra aingĩ na thigari nyingĩ, no rĩrĩa wa mũthingu nĩ macũngaga na makahĩtwo nĩ toro. No we ithe witũ wa igũrũ we ũtũraga muoyo tene na tene, ndũcũngaga, ndũhĩtagwo nĩ toro, ũkoragwo ũtũcũthĩrĩirie na ũgatuona. No kona mathĩna marĩa tũragerera Mwathani, ta ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa kwĩna corona COVID-19, Jehova Ngai kwĩna moritũ maingĩ. Athuri nĩ maremereirwo Ngai, makaremererwo nginya ona nĩ kũ-provide kĩrĩa maheanaga Ngai. Gũkagĩa haranio mĩciĩ-inĩ Mwathani, Jehova Ngai gũkaga ũiguithanio. Twagũthaitha ithe witũ wa igũrũ, ũtũigue tha Mwathani, ũtũkinyĩrie wega waku wa igũrũ Ngai, na nĩgetha kĩng'ũki gĩkĩ Mwathani gĩtũkĩrĩire ũtuĩke wa gũtũninĩra. Na nĩgetha o ũmwe o mũthuri oimagara Ngai agacoka na kĩndũ gĩa kũhe famĩlĩ yake. Twagũthaitha na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu Mwathani witũ twahoya na twetĩkia. Ndoiga Baba nĩ wega, ndoiga Baba nĩ wega, wanduire mũgũthaithĩ ũtukũ na mũthenya. Ndoiga Baba nĩ wega, ndoiga Baba nĩ wega, wanduire mũgũthaithĩ ũtukũ na mũthenya. Marĩa mothe ndanahoya nĩ wĩkĩte Ngai wakwa,
nekio ndoigane wega ndĩ mbere yaku Baba, marĩa mothe ndanahoya nĩ wĩkĩte Ngai wakwa, nekio ndoigane wega ndĩ mbere yaku Baba. Baba Mungu wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, kwa asubuhi hii ya leo, asante Mungu kwa sababu umekuwa Mungu mwaminifu, especially kwa sababu ile opportunity ambayo Mungu umenipatia kwa siku hii ya leo, a very special day for us men. Sisi ambayo Mungu umetupatia mafamilia, umetupatia caring wives, na ukatupatia watoto ambayo precious gifts of God. Na Mungu, above all, hatujaipungukiwa na chochote. Wakati ambapo inafika wakati tunahitaji school fees, umekuwa provider. Wakati wanahitaji chakula, Mungu umekuwa ukiprovide. Na Mungu, wakati sometimes tunatoka kwa manyumba zetu tukiwa hatuna chochote na mahitaji ziko, Mungu hatujairudi kwa hizo manyumba tukiwa mikono tupu. Na so God, unatujali, umekuwa ukitufikiria kama mababa. Tunaomba ya kwamba Mungu ya pamoja nasi kwa siku hii ya leo. And I declare blessings to all the fathers in my parish, ya kwamba Mungu uwabariki, uwe pamoja na wao, na ile kazi ya kujitolea, ile kazi ambayo Mungu anakuaga nayo Mungu, iweze kuwa ni kazi ambayo Mungu itabariki watoto wao Mungu, na zile challenges ambayo inatusurround tukiwa fathers, ambayo Mungu sometimes inakuja ikiwa in form of temptations of any sort, ya kwamba Mungu utulinde kwa temptations ambayo ita destroy families, so that we may be able to raise families ambazo ziko strong and God fearing families, na tuweze kuwa leaders in our families. So God, a good example, kwa sababu ni Mungu mwaminifu, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. So siku moja tukiwa pastoral, tulikuwa na my wife, and then alafu tulikuwa tumeenda kumtembelea Kristo wetu, alikuwa ametuita, and then akatupatia very special gift. Akatupatia hii kitabu, na akanipatia hii kitabu, and then alafu akapatia my wife hii kitabu. It's a very lovely book, iko na leather cover. Na so mimi nika dedicate hiyo kitabu ya kwamba ndio nitakuwa nikitumia kuandika sermons. God is good. Bwana asifiwe sana. So nilipokuwa nikiandika sermon jana, nikakumbuka, and then I started looking at this very lovely book. Na that is how Wakristo mnabarikiwa. Ukifanyia mchungaji kitu, ukifanyia mtumishi wa Mungu kitu, kuna wakati mwingine ambaye saa zingine mtu anakuja na ananipatia hata kama ni kalamu, ukionaga una bless that Christian kwa sababu ya commitment na kupenda na kusupport. Vile Vice amesema kwamba mkitu support mnatupatia moral support, na nyinyi mnakuwa watu wa kubarikiwa. Kwa sababu leadership haijai kuwa rahisi, and especially kwa wakati huu wa corona ambaye watu wako na expectations. Kwena Tuesday ambaye nimemaliza service, and then alafu watu wakapanga laini, and every person alikuwa na swali ambaye alikuwa ananiuliza, makanisa sitafunguliwa lini, na kuna hope, na what is the end of this? So wanakuja wanakuuliza all the questions waki-expect ya kwamba utakuwa na answer, kwa sababu wewe sasa ndio unawalinda kiroho, wewe ndio unawashughulikia kiroho, wewe ndio unawasupport, wewe ndio unaongeaga na Mungu on their behalf, wewe ndio unawasamehe dhambi kwa sababu ndio umeordainiwa na ukaekelewa mikono na ukapatiwa license na ukapatiwa blessings na bishop, ili ndiposa uweze kuwafungua watu kwa dhambi. So niwera muritu muno erendeka moral support, mutupatia moral support na mutupatia encouragement, na ili ndiposa tuweze kufulfill ile mandate ambayo Mungu ameweza kutuitia, na ninajua kwamba so far so good. Nataka kuchukua nafasi hii kushukuru nyinyi parish yangu ambayo mmekuwa mkitusupport. Nama and the PCC members are witnesses ya kwamba hatujaipungukiwa na chochote tangu hizi makanisa sifungwe. Mmekuwa mkidonate, mmekuwa mkitupatia pesa zenu kwa paybill. Wengine wamekuwa wakikuja kwa kanisa wanaomba, and then alafu wanaweka kwa tithe box. Mmekuwa ando ama gegania watu wa St. John's. Mungu awabariki kabisa. Na kwa hivyo kwa siku hii ya Father's Day, and above all pia sitaki kusahau ile team ambayo imekuwa ikinisaidia. Tulikuwa na meeting na pastoral team ambayo washika atatuambia mwelekeo of the coming week, ya kwamba tutakuwa na services mashinani from Tuesday. Tuesday tutakuwa Gathangari,
kwa zile boma ambayo tutaelezewa vizuri na leader Jane. And then alafu Wednesday tutakuwa Getuamba. Alafu Thursday tutakuwa Rorie. And then alafu Friday tutakuwa Njathaini. Kwa hivyo please musikize ili ndipasa hiyo schedule tukisha highlight. Ninajua kwamba mmekaa sana bila kwenda Holy Communion, na nilikuwa ninawatiski na Jen, na my evangelist tukiwa kwa meeting juzi, nikawaambia kwamba tradition ya Anglican ni kwamba kuna ile duration ambayo huwezi kaa bila kwenda Holy Communion, na tukipitisha tu hivi then kumaanisha kwamba nitarudisha le leaders Holy Communion and then alafu tuanze kuwarudisha kwa Holy Communion. So instead ya kufanya hivyo, then why don't we try to do the mashinani exercise, tupate opportunity ya kuomba, tupate opportunity ya kuwahubiria, na tupate opportunity ya kuwapatia Holy Communion. And that is also another opportunity ambao utapata nafasi ulete tithe yako, ulete collection, ili ndipasa kwa sana najua kwamba kuna watu ambaye hawatosheki. Vile unatoa kwa paybill, vile unaleta kwa kanisa, there is always that culture ambayo tunakuaga nayo tukiwa watu wa St. John's, ya kwamba watu wanasimama na tithe yao, wanaombea, wanablessiwa, all those kind of things. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Tutaingia kwa that session and then alafu sasa tuingie to the new normal ambaye sasa hivyo ndio inaitwa. So coming week itakuwa very big marathon because tutakuwa na those services, and then from there sasa tuweze sasa kuingia kwa safari. Kuna possibility makanisa sifunguliwe the beginning of next month. But sisi hatutaki tukae mpaka tuambiwe na Mutahi ya kwamba sasa makanisa simefunguliwa. Hatutaongojea Matiangi atuambie ya kwamba makanisa simefunguliwa. We will dive into ministry. Tuendeleage na ministry tukifuata discipline ile ambayo imewekwa na government, kwa sababu it is for our good. Na kwa hivyo keep space, tutaosha mikono, tutatumia sanitizer, na hata tukiwa kwa hizo services ya mashinani hatutakuwa more than 20, and then make sure kwamba tumekuwa na spaces enough. Then wakati ambapo tunapeana Holy Communion, hatutatumia ile kikombe kubwa, tutatumia the small cups. Amen. Na kwa hiyo Mungu atatusaidia tuweze kuwa na a very vigorous exercise ambayo make sure kwamba tuko safe na injili pia inaendelea. Na kwa hivyo nitacentralize ile message ambayo Mungu amenipatia kwa kitu inaitwa inheritance. Na if I'm not wrong, kwa Kikuyu inaitwa igai. Na so all of us, including hata wale watoto Mungu amenipatia, including nyinyi ambayo sasa kwa wakati huu miaka zimeendelea, kina Baba Esther, kina Vice, kina Grace, kina Kaiga, kila mtu kuna ile inheritance ambayo mtoto anangojeaka kutoka kwa baba yake. And all of us, ikiwa inheritance ile ambayo utapewa itakuwa kubwa, itakuwa ndogo, igarago na shama mno, because this is the only thing ambayo umepewa na wazazi wako. But also it is another thing ambayo hatujaweza kuutilize, hatujaweza kuhold na kuweza kuitumia kwa ile njia ambayo inahitajika. Kwa desturi ya Wamasai tunajua kwamba igai sio kitu ya kuchezewa. Inheritance ni kitu ambayo you hold so dearly, kwa sababu ni kitu ambayo umeweza kugawiwa na wazazi wako ama na baba yako. So it is also biblical kwa siku hii ya Father's Day, kwa sababu most of our young people wanakuaga na that demonstration, that desire ya kwamba baba, utanipatia siku gani mali ile ambayo na mimi niweze kujisimamia nayo. In fact, hata most of the times wakati ambapo unaenda, hata upate pesa ngapi kwa biashara huwezi tosheka. Hata ukipata pesa ngapi kwa zile makazi ambayo utalipwa huwezi tosheka. But I'm telling you kwamba inheritance inakuwaga na satisfaction ikiwa ndogo ama ikiwa kubwa. But also inheritance kana igarago na challenges. A lot of them unastukia kwamba kuna wakati ambapo imekuja all of a sudden, wakati ambapo umepata, then life inabadilika. Kwa sababu ni kitu ambayo ina carry a lot of blessings and the enemy is never happy. Na dive. Kwa hivyo wakati ambapo unapata inheritance, lazima uweze kuwa mtu very careful and very wise. Wakati ambapo umepewa property, you need to console. You need to consult. You need to sit down na uweze kuandamana pamoja na familia yako, kwa sababu once inheritance ikitoka kwa baba yako, itakuwa pia sio yako tu, lakini itakuwa ya watoto wako pia. So wakati ambapo una handle inheritance, make sure kwamba ni kitu ambayo every person in your family it is well involved, kwa sababu sio yako, imetoka kwa baba yako, imeingia kwako na itaenda kwa watoto wako. And so most of us in the midst of all that, and
blessings kutoka kwa baba yako ni kitu cha maana, na sikutaka kuskip that because siku ya leo ni siku ya Father's Day. Na ukijaribu kuangalia kwa commandments unasikia kwamba kwa zile commandments ambayo tumependa, especially ukiingia kwa Exodus chapter 20 verses 12, it is the only commandment ambayo iko na promise. Unaambiwa kwamba tea ida fafawa ku ashari aku negatha matuko matwakeke muweze kupatiwa siku mingi. Honor your father and mother that you may live long. It is the only command in the commandments that has a promise. And so sikutaka kudwell sana na Exodus, sikutaka kudwell so much na Genesis. Nikadave kwa ile familia, kwa mzee ambaye ameweza kuwa responsible na akapeana inheritance, a portion of inheritance kwa watoto wake. Na Luke chapter 15 verses 11 iko na a lot of interest kwangu, kwa sababu ninaguzia pia kwa ule mzee ambaye amekuwa generous enough kupeana inheritance kwa watoto wake. Because kuna most of them, kuna wazee ambao wanakataga inheritance kuwapatia watoto wao, wanakataa kuwagawia wakiwa na that selfishness ya kukataa kuwagawia, ya kufikiria ya kwamba I don't want to see them having it. Na kuna some of them ambao nasemaga ya kwamba watapata wakati ambapo nimeenda, na niyo ndo wa selfishness, kuona ya kwamba umetafuta hizi mali zote ambao umeweza kuzitafuta, and then utaki kuona ya kwamba umeweza kugawa kwa watoto wako. So Luke chapter 15 verses 11 inatupatia an image of a generous person and a man ambaye Mungu aliweza kumbariki na akampatia vijana wawili, na wakaweza kugawia ile inheritance ama ile portion ambayo ameweza kuwa nayo. And in the middle of that text tunaambiwa pia kwamba kati ya wale vijana wawili, unajua kwamba watoto wanakuwa tofauti. Huyu kijana ambaye alikuwa one of them aliweza kuulizia aweza kupewa inheritance yake. Nataka kupause kidogo niwaulize ya kwamba, je, ukipewa inheritance yako utaifanyia nini? Wale ambayo watoto wangu wa English service, wale vijana wadogo na wale wasichana wadogo ambayo tunakuaga nayo, all of us ambayo size right now tunangojea na tunakuwa na that anxiety, tunakuwa na that desire kupewa inheritance. Ukipewa inheritance utaifanyia nini? Because your text here, Luke chapter 15 verses 11, inatupatia an image of a young man ambaye alikuwa na that desire but also hakuwa stable enough. Nireke ntemwere ya kwamba kwena ugwatimu nene muno ukimpatia mtu inheritance ambaye he is not stable. Na ndipo sunana kwamba nina encourage the young women and young men ya kwamba wawe stable enough. You have to be prepared to get that inheritance. And especially in a world of today that is rotting every single day. And actually not the world of today only, but also even in the old times, because tunaambiwa story ya huyu kijana ambayo wakati alipewa inheritance akaona kwamba pesa zimeongezeka, akauza zote na akajiendea. But also wakati ambapo una hold inheritance, you have to be to know ya kwamba inheritance mtu hauzagi, mtu hatumiagi zile mali ambayo baba yake ameweza kumpatia, because it is for your future, for your generations, for your children, for your children, for your grandchildren. Because tunaambiwa ya kwamba huyu kijana wakati alipewa inheritance na akakuwa na pesa na akakuwa na mali. Na unajua kwamba pesa na mali zinaendaga hand in hand na temptations. Na basi na kwamba ukijana wakati aliweza kuuza mali, Biblia inatuambia kwamba alijiendea, aliondoka. Na akatuambia kwamba in verse 13 akatuambia kwamba not long after the young son got together all he had set off for a distant country, and there squandered his wealth in the wild living. You know, one of the things ambayo inatuangusha tukiwa kwa dunia leo, hakuna kitu kibaya kama kupenda dunia. Hakuna kitu worst kama kupenda dunia. Because the moment utapenda dunia, hakuna wakati ambapo yes utapata comfortability, utapata luxury of a short period of time, and then after that utaanza kulia. Na ndipo sema kwamba wakati huo kijana, you know, sometimes wakati ambapo tunapata pesa tunaona kama tumefika.
You know, sometimes wakati ambapo tunapata inheritance, tunaona ya kwamba tumefika. Wakati ambapo Mungu amekupatia kazi nzuri, unaona umefika, kuna anything ambapo unahitaji. Ukiona ya kwamba Mungu ameweza kukusaidia upate an estate, unaona ya kwamba umefika. And that is why kijana, and especially tunapewa an image, because most of the times wakati ambapo vijana wetu, watoto wetu wamepewa inheritance, wamekuwa na pesa, they run away in the community they have been brought up. Why? Because utaki mtu ambaye atakuwa akikukemea, utaki mtu atakuwa akikupatia advice, utaki mtu atakuwa akikuongelesha. So but this man, well and good, umepata inheritance, umepata pesa, umepata everything that you wanted, okay, set off and go. But niere kende mwere ugwati, wakati ambapo aliweza kuingia into the world. I like the Bible that I normally use, and this is one of the best Bibles that I have. Ni kwamba tunaambiwa kwamba he is wealth in wild living. Hakuna kitu inatumiaga mali, hakuna kitu inafanyaga mtu awe useless kama raha. Because huyu kijana alidive kwa raha na akaingia into different actions for wild. Ninajua kwamba tuko online, ninajua kwamba watu wanatuangalia, but sometimes wakati ambapo niko hapa total, and I'm very sorry watu wamemuta kusema hivyo. You know, sometimes wakati ambapo nimeenda hapo, ukiona wale watu ambao wanaingiaga kwa kale ka place, ka winery, pale watu wanauzaga omba kali pale karibu kwa mama kampo, hiyo pahali inakuaga hapo. Do you know most of the times wakati ambapo ukijaribu kusimama hapo, uingia wale wanaingiaga hapo, it is this generation, hii generation ya kina Joshua, hii generation ya kina Komo, hii generation ya kina Gaveto, wanakuja na to girlfriends alafu wanaingia hapo. Na kuna zingine wananunuaga and then alafu inawekaga kwa karatasi ya brown, so huwezi jua chenye wamenunua, lakini wananunuaga zile ambazo zinakuaga kali na zile zinakuaga very expensive hapa. No, well, as a modern preacher, as a person ambayo niko so much exposed, and I don't have any problem wakati mtu ako in a certain life, well and good. But anyway, most of the times ninaangaliaga, and especially this younger generation, wakati sasa wanaingia kwa clubs na wasichana, na kuna wengine ambayo anaingia na msichana mwingine leo, mwingine anaingia kesho jana hivyo. And then alafu naanza kuworry, what is the future like kwa watoto wetu? What is the future like kwa vijana? And basi unakuwa most of the times like huyu kijana ambaye ako kwa Luke chapter 15 verses 11, tunaambiwa kwamba aliflee akaenda in a community ambayo akifanya that kwa ya character hatajulikana. Hakuna mtu anaweza mquestion. And then ana use all the energy. The other thing ambayo naambiaga vijana na ninajiambia, the energy that we have, it's not there forever. Amen? Haiko milele. So sometimes wakati ambapo tunatumia energy, tutumie energy tukijua kwamba tomorrow you're using an energy that probably you need to do something ambayo itakusaidia wakati ambapo your energy haitakuwa. And so huyu kijana ambaye alikuwa lost, tunaambiwa kwamba energy yake alitumia in the opposite, alitumia in the wrong things, alitumia kwa wanawake, alitumia kwa raha, alitumia kwa kujivinjari. Na ile inatuambia kwamba, and then at the end of the day, in verse 14, ninasoma Luke chapter 15 verses 14, inatuambia kwamba after he had spent everything, and then there was a severe famine. I don't know Yoshua ile Biblia ambayo unapenda sana, but I like NIV. Because tunaambiwa kwamba actually it is not famine ile inakujaga umasaini inamaliza ng'ombe zote, right? It is not famine ile ambayo inakuaga so harsh, ambayo watu wanapika mpaka mawe. No, tunaambiwa kwamba a little famine ilikuja tu hivi. Na wakati famine ilikuja in that whole country, and he began to be in need. He began to be in need. And so mtu needy ataenda any direction. Ataenda any direction. I want to encourage all of us, and especially in this very special Father's Day,
I want to encourage the young people who are looking at me. I want to encourage young families. I want to encourage even the older who have not been given the inheritance. I want to finish kwa kusema hivi. Pale naishi Kiambu kulikuwa na mzee mmoja ambaye na my wife anajua na watoto wetu anajua, he was a very rich person. Na huyo mzee wakati ambapo because barabara yake shamba yake imeguza lami, imejaa kahawa, ako na mashamba mengi sana. Alikuwa guka ambaye tulikuwa tumemheshimu sana. Mashamba mengi sana ako nayo, imeshika. Najua wale wamekuja kwangu, imeshika kwa lami, and then alafu ako na zingine, ako na shamba mingi sana. Na yeye hakuwahi live that life ya juu. Na maybe because ninaanza sasa kuunderstand ya kwamba maybe because alikuwa anajua kwamba zile mashamba alinunua, akashughulika wakati wa Kenyatta, akataabika. Hakutaka kulive a comfortable life na kujenga manyumba kubwa kubwa, because alikuwa anajua chenye alikuwa anatafuta ni watoto wake. Na huyo mzee kitu kama 2-3 years ago alipass na akaacha mali mingi sana. But even up to date, chenye uwaga ninajiuliza kwa roho yangu ni kwamba because most of them wale walipewa inheritance, walisquander. How about you? It will come a time ambayo baba yako atakupatia inheritance. It will come a time ambayo utapewa na inheritance, vile nilikuwa nimesema from the beginning, whether it is big or little, inheritance. How are you going to use your inheritance? Utatumia kwa raha, hii raha ambayo watu wanapenda? Utatumia kwa squander? Fine. We are in a modern world ambayo tuwezi ambia watu wasiingie kwa raha, wasiingie kwa zile vitu ambayo ziko, but just bear in mind ya kwamba you spend it kwa worldly living, but a time of need will come. Na imetaja juu ya wakati huyo kijana alikuwa in need, alianza kulisha nguruwe. Na most of us kwa hii community ya Mwemuto, kwa wale ambao wako hapa Central, wanajua kwamba what it means mtu kulisha nguruwe. So difficult. And most of the times wakati mtu analisha nguruwe, mwenye anapatiwa hiyo kazi na mwenye anakuaga kwa shamba boy, mwenye anafanya hizi tukazi, ni tukazi ambazo ni ngumu, but azikuage na pesa. So Mungu atusaidie sana, because I wanted to centralize on that. Singeweza kuwa na that time ya kwenda steps by step na summary of that message, pahali ambapo inasema kwamba God acceptance, vile mzee huyo aliweza kumaccept his son back. I didn't want to dwell on that because that is not the key message. Na I didn't want to highlight pahali ambapo Mungu vile pia anatukubali vile tulivyo, because the fact remains, hata kama Mungu atatukubali vile tulivyo, hata kama baba yake alimkubali vile alivyo na akamchinjia ndegwa na akamkaribisha na akamfalisha nini, life was never the same again. Why? Because inheritance yake alilose everything. Mali zake, kama ni shamba, kama aliuza shamba, haikurudi kwake. Kama ni ng'ombe aliweza kuachiwa, haikurudi kwake. Kama ni pesa alikuwa amepewa a portion, haikurudi kwake. The only thing alipata ni welcome. Actually, the text is not telling us the life after that young man vile ilikuwa. Tunaambiwa tu ya kwamba and then alikaribishwa na akachinjiwa na akapewa nyama ambayo utakula alafu usikie njaa kesho, right? But after that, how is life going to be? So mtu wake very wise, all of us, including me, including you, ya kwamba the inheritance that we are being given is an inheritance of value. It is not ya kuuza, it's not ya kutumia kwa raha, but it is ya kucherish, so that uweze kutumia kwa generations ambazo zinakufuata after that. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Yesu nyangerera wetekyo, Yesu nyangerera wetekyo, Yesu nyangerera wetekyo, nyangerera wete ona witomoshe wetekyo, ona witomoshe wetekyo, ona witomoshe wetekyo, nyangerera wetekyo. Mwathani agocwo. Amen. Injiri mashinani nitwagweterwo ni mutungatiri, na riu tukambiriria uhoro ucio Tuesday, tondu na kuhana uria kuhana, injiri ni lazima ifanye nini?
iendelee. Koguo muthenya wa Tuesday thaa 4 nĩ tũgakorwo gũkũ kwa maitũ wa Kahoro, about andũ 20 gũkũ gwa Kahoro nĩkuo tũgakorwo na service. Injiri mashinani Tuesday thaa 4 kwa maitũ wa Kahoro. Na tondũ nĩ gathangari rĩ, tũgacoka twambate harĩa hacege wa Kavetu Upright Kindergarten for thaa 5. Naguo muthenya wa Wednesday tugakorwo twĩ Gĩtuamba. Gĩtuamba thaa 4 service ĩyo nĩ kambĩrĩria gwa Gĩthuku wa Mũithore thaa 4. Na tũcoke thaa 5 tũthiĩ injiri ĩyo mashinani kwa Gĩthuku Peter Gĩthuku, tukambĩrĩria gwa Peter Gĩthuku, arabu tũcoke tũthiĩ kwa Wathungu thaa 5. Naguo muthenya wa Thursday nĩ Rũriĩ, na tukambĩrĩria thaa 4 kũrĩa kwa Renadi Kamau. Naguo thaa 5 nĩ kwa Ng'ang'a wa Muonjoria thaa 5. Naguo Njatha-inĩ nĩ muthenya wa Friday, naguo Friday service ĩyo tũgakorwo kwa Mũnabii kana kwa Renadi Ng'ang'a Reverend thaa 4. Naguo thaa 5 tũkorwo kwa Charity wa Ithumbu thaa 5. Na nĩ tũgakorwo na Holy Communion, tondũ nĩ tũikarĩte mũno tũtahetwo Holy Communion nĩ mũtungatĩri, nĩ agakorwo hamwe na ithuĩ. Koguo matũũra macio mothe Tuesday Gathangari, Wednesday Gĩtuamba, Thursday Rũriĩ, tũkarĩkĩrĩria na Njatha-inĩ Friday. Nĩgetha Jehova Ngai angĩkorwo onete nĩ wega atũhingũrĩire tũke kanitha-inĩ, no tũgakorwo kuo. God bless you. Mwathani agoce, nĩ tũkũina rwĩmbo warira ũtũhe rwĩmbo rwa mũico. Niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage, nĩ ngenaga mũno nĩwe, tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe irio ciakwa iria ndĩaga, maĩ marĩa nyuaga, ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga. So thank you so much. Tutaombea kwanza collections, tutaombea 10% na donations zile ambayo mnapeana kupitia kwa paybill, na niliwa encourage pia kwamba tutakuwa na those opportunities wakati tunapeana Holy Communion ya watu pia kupeana vipawa zao, na pia ukuje tu kwa kanisa anytime uombe, na kuna kuaga na tithe hapa box na collection pia, na ili ndiposa Mungu aweze kukubariki. Baba Mwenyezi uishie milele, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa sababu ya siku hii leo ambayo Mungu umetupatia. Asante kwa sababu ya neema yako kuu. Utubariki Mungu, utuwezeshe na utulinde. Maanake wewe ni Mungu usiyebadilika, katika jina la Yesu Kristo. Naomba ya kwamba Mungu, kwa sababu ya zile collections ambazo zitatolewa, zile collections ambazo imetolewa kupitia kwa paybill, zile collections ambazo inatolewa hapa kwa kanisa, ya kwamba Mungu zibariki kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Tusaidie sisi wote ili ndiposa Mungu tunapopeana tuweze kubarikiwa na tuweze kukuona, kwa sababu wewe ni Mungu usiyebadilika. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. I think before nipeane blessings, tupee kikapu. Ninaona kama tuko nini, in case kama uko na sadaka ambayo ulikuwa umeleta, tuweze kumtolea Mungu, alafu ili ndiposa tuweze kubarikiwa. So tutaendelea tu, tutapewa tu kikapu. Kama ushatoa kwa paybill fine, lakini kama uko na that collection uweze kutoa ili ndiposa tuweze kubarikiwa. Irio ciakwa iria ndĩaga, maĩ marĩa nyuaga, ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo, naguo nĩwe waheire, nĩwe ũngĩragia ngwe
Nĩũngĩthekia hinya waku ndingĩikara gathakamwe we mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mabaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩndakũhoya tũmage kwende mũno na kũiguage. Bariki hizi collections ambayo imetolewa kwa sababu ya kazi yako katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Nitawapatia blessings. Na rĩu horeri wa Ngai ũrĩa ũtengemenyeka ũrĩa ũtariĩ ũrĩa ũkaria ngoro cianyu na gwĩciria gwanyu nĩgetha mũtũre mũmenyete Ngai ona mũmwendete onake mũno wake Jesu Kristo Mwathani witũ ningĩ kĩrathimo kĩa Ngai mwene hinya wothe Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru kĩrogia na inyuĩ na kĩroikara na inyuĩ hĩndĩ ciothe tene na tene. Mwathani aroikara na inyuĩ. Thank you so much, my leadership team. Thank you, Grace. Thank you, Wagashohe. Thank you so much, Leader Kaigai. Thank you so much, Praise and Worship. Thank you so much, Media Team. Thank you so much kwa sababu ya vile mmeparticipate. Mungu awabariki kabisa na wasaidie kwa kila njia kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Tutapewa wimbo ya kumaliza service na itoke kwa hymn book. So Wagashohe anaweza kutupatia ama Warira anaweza kutupatia 307 Ondogorie Mwathani. Ondogorie Mwathani Jesu ndĩ mũgendi werũ-inĩ ndĩ mũhũthũ mwene hinya nyita na guoko gwaku we mũgate wa igũrũ ũnia ngoro yakwa ũnia ngoro yakwa gĩthima kĩa maĩ ma muoyo therũka thĩinĩ wakwa narĩo itu rĩa ũtheri nĩngwenda rĩndokorie narĩo rĩngĩ nyonie njĩra rĩrĩa ngũthiĩ ũtukũ rĩrĩa ngũthiĩ ũtukũ Mwathani nĩarĩndwaraga nginya ndĩkie rũgendo rũĩ rwa gĩkuũ rũtingĩmakia akanikia o wega ndonye bũrũri wa igũrũ ta ũrĩa